Tak kunjung mereda, perang yang terus memanas antara dua negara bekas Uni Soviet memaksa Rusia untuk terus bekerja lebih keras lagi dalam mencapai misinya, menewaskan semua tentara Ukraina dan menghancurkan semua kendaraan militer serta posisi angkatan bersenjata Ukraina adalah misi utama yang dipegang teguh oleh militer Rusia. Berbagai macam strategi diciptakan militer Rusia agar misinya bisa tercapai. Selain strategi yang matang, penggunaan jenis senjata dan amunisi juga menjadi kunci utama. Diketahui produksi massal FAB 3000 seberat 3 ton dimulai lagi pada bulan Februari tahun ini. Terbukti melalui sebuah video yang diunggah di media sosial Telegram pada Jumat 22 Maret 2024. Dalam video tersebut, Sergei Shoigu melakukan pengecekan di perusahaan industri pertahanan Rusia di wilayah Nizhny Novgorod. Tampak ia didampingi sejumlah ajudan berkeliling melihat produksi FAB 3000 seberat 3 ton tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut dikatakan telah meningkatkan produksi bom udara FAB 500 berkali-kali lipat dan juga mengandalkan produksi FAB 1500. Kabar ini tentu membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir. Танковый выстрел начали делать в прошлом году, 35 сделали в этом году. Готовочку приводим до сих пор соответственно посадки времени сделали. Заасфальтировали все вокруг территории. Собрали 338 тысяч 122 миллиметровых зарядов и 152 138. На этот месяц план... На будущий год увеличить производительность до 2 миллионов 606 тысяч. Так точно. Нормально платить. Нет вопросов. Ставим задачу. А таким поставим задачу. Страной поставим. Страной, так точно. Я просто специально для себя делаю. Правильно делаете. 40-го года 3 раза отремонтирован на нашем предприятии. Подарить вам. Нет, а зачем? На фронт отправлять. Сейчас месяц выпускаем столько, сколько в 22 году выпускаем. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.